ku ni ku jamelana exikarhi ka vatirhi ni hofisi ya tiposo leswi swi ta endzhaku ka xitiviso xa makungu yo diliza kwalomu ka magidi tsevu wa vatirhi. What post office is doing, it was just a day after the SONA. It's just a direct contradiction to what the president has been saying. The president says inclusive economy, not leaving anyone behind, workers are involved in the participatory, but the following day 6,000 have been chopped, which is done by the state-owned. If it was a private sector, it was something else. So we believe that though the government needs to be involved, and we need to talk to the turnaround strategy and the policies. Section 189 ya vumbiwa I yin'wana ya tindlela to hlaya leti tirhisiwaka hi Poso ku ringeta ku tisa ntshamiseko eka khampani ya mfumo leyi ku vuriwaka leswaku yi le kusuhi no wa yi na swikweleti swa kwalomu ka tibiliyoni wa tirhandi tanihi leswi tlhelaka yi kolota vakhoma xiave vo hambana na vanyiki va vukorhokeri lava ku nga khale va londza mali ya vona. This plan, I think it's hasty, and I think it was not thought through. That's our view as a trade union movement, and we think that we want to engage all the key stakeholders to mitigate the challenges that post office is facing. CWU yeri ku diliziwa ka vatirhi va kwalomu ka hafu ya nhlayo ya vatirhi swi ta endla leswaku tiposo tiwa hi ku hetiseka. Nhlayo ya tiposo leti nga tona ti fambisaka tihakelo ta SASSA se ti sungule ku pfala marhavi etikweni hinkwaro. Nhlangano wu vula leswaku wu sale wu nga ri na ndlela yin'wana handle ko hlengeleta vaaki ku va va lwela mitirho ya vona. We have been served with a notice. The CCMA has to give a date for us to meet and discuss these issues, what are the people affected, who are they, which department, and so forth. That's one area. But the second fold of it is that we are going to embark on a serious campaign against this, involving communities, because this will have a direct impact on the communities, particularly the poor of the poor. Vatirhi va ta hlangana na holobye wa vuhlayiseki tanihi ndlela ya ku nghenelela ka yena naswona va lava leswaku holobye wa timali Enoch Godongwana a tirhisa mbulavulo wa mpimanyeto lowu taka ku nyika mpfuneto wa timali eka khampani leswaku ku ta papalatiwa ku diliziwa ka magidi tsevu wa vatirhi.